Kariba sublocation chia Mwonge Kagumo na Karamani ni beje ni Meendîkîthia Ja na kuga ni babatere gwitithirwa sublocations ndaracha na gutwika location sublocation iji irindene ya subcounty ya Rua niyo yechuka nandi kukinya maromba jao ni bachemanite na MC wa ward ya Magumoni Justin Kithenji amwe na abisa kumobisine ya mubunge wao Patrick Munene. Babana kariba location ya Mwonge subcounty ya Imbia ya Chuka South baraba endikithĩtie kũgitano kwa location yenu kenda yuma location ithatu mbere subcounty yenu ĩtũmĩrwo atongoria kuma kĩrĩ thirikari nene bariuga la subcounty yenu ya Ruthagwa location ira chingi chionthe ichiagitanirwe tatiga eno ya Mwonge no ari mubitirie nuntu amugayire wagaitwe ya tigwa ya tigito gwite etengae na nena population nene muno nente na over 80,000 na nduko munde tukuga sublocation ithatu imwe twameta Mwanga na ingi twamwita Kaumo na ingi twameta Deloni ende bariuga kugitanwa kwa location yeno gukabatetheria gukinyagira mautungata mwanya mwanya mathirikari na mpwe tugukubebelwa ne kuthie sa kulasha kuthie guceria utongoria kulasha tabo turasa Mwanga kogu niyo nyumete rutela rwa kirigi ngukena muno nontu leu tio tukeusa twena sibo kangolo sublocation na location location yemwe na location twana kwa jienge chiere tugatukena muno kule tunkiomba gutethekana kwandikirwa antu thiini wa thirikari ino yetu nikenda tumbe kugia na maendeleo ibatumite MCA wa wadi ya Magumoni Justin Kithenji Savea urakinyagwe aigitwe ari muchemanio nio jo amwe na afisa kuma kiri ubichi ya mubunge Patrick Munene bakinyithirie minister wa ukaria Professor Kithure Kindiki irombariri ncho kienkatho muno ti mheshimiwa wetu Patrick Munene nuntu kiumia kithiru residents kana turima Mwonge location ni mamwirire riria locations yarengana gwa kwina sublocation imwe mendaga etwika upgraded etwika location yatigirirwa na atigwa auganio bosetu na chief turuthe mucemanio na mbatu mzuri agucoka toma pio wake riu memorandum tukwandika na twauga sublocations ithatu iria cia Mwonge cionthe itwika upgraded to locations na icoke isiale sublocations every location now the proposed isiale at least 2 sublocations na mucemanio tukugwirutha na readers monthe ma Mwonge makenete muno na maina wirigiriro munene muno wa sublocation ciao ya bugredwe ni kenda services ikinyira mwanaichi wega na ende no ntuti asiasa nende ya kuruta wira antu meto micemanio ni maumire marute maoni mao ni kenda tutigatuike turi magucoka thuba tutuike twinthe turi makuthie mbere na tutuike turi makumba kuona maendeleo enkiripotera weru weekendi kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma.